Wigeze ubona umukuru w'igihugu cyangwa umuherwe ku rwego mpuzamahanga atwaye cyangwa yicaye kuri moto? Ibi naho uzabibona ndetse bizanakugora kuba wababona mu bikorwa twakwita nko kuryoshya, kuko abenshi ubusanga nta mwanya bagira upfa ubusa. Byumve neza ko abenshi muri bo ubusanga bakora amasaha y'umurengera ahubwo ku buryo banaruhuka gake gashoboka. Nzi abantu bifuza amafaranga y'abaherwe, ariko muri bo nta wifuza kubaho nk'uko babaho muri aya mafaranga, ndetse nta n'uba wifuza kugaragara nk'uko baba basa ubarebeye inyuma, kuko abenshi muri bo babaho bahangana no kugarura taye bahoze bafite bataragera ku rwego bariho uyu munsi. Ubyumve neza ko abaherwe hafi ya bose kugeza no kuri babandi bo mu Rwanda abenshi bagera ku kigero bariho cy'ubukungu nk'ubwo bafite, ahanini batakirya ibiribwa bikaranze mu mavuta, batakikoza agasukari, yewe harimo n'abategetswe n'abaganga babo kujya barya imboga za dodo nazo zitogosheje. No mu Rwanda nuko uzabibona neza nubona umukire muri resitora cyangwa muri hoteli yitumiriza ibyo kurya byiganjemo iby'ingereke gusa, ariko si bose. Nanone ariko mu isi hari abaherwe batunze za miliyari nyinshi zitabasa, abandi nabo bakaba bazitunze arizo kubyimbisha konti zabo za banki. Utababona mu modoka nziza, mu nzu zihwanye n'amafaranga batunze, yewe bibereho mu buzima bworoheje nk'ubwanjye aha, icyakora bo bafite inganda magana zibinjiriza za miliyari. Nibiba ku bategetsi rero bijya gusa nk'ibi, abakuru b'ibihugu hafi ya bose bakunze kuba bibitsa akavagari k'ibifaranga, ariko kubera bo bari bo hari ibikorwa baba batemerewe kuba bakora, cyane cyane ibijyanye no kuryoshya ndetse no kurya amafaranga yabo, kuyarira ahantu bashaka n'uburyo babyifuzamo. Abaherwe ku rwego rw'isi bo ntibanabona n'umwanya uhagije wo kurya yabo, ahubwo bakunze kumara igihe kinini bakora ibishoboka byose ngo bongere ingano y'amafaranga batunze kuri za banki zabo. Hari abantu bazi ko Sultan Hassanal Bolkiah uyobora Brunei ariwe mwami wa mbere ukize mu isi, ahanini bitewe n'uko afite imodoka zirenga 7,000 akanagira n'indi mitungo ihenze cyane nk'amazu maremare mu mijyi ikomeye cyane mu isi, ariko babishuka cyane kuko Sultan wa Brunei abarirwa umutungo wa miliyari 30 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Umwami Maha wa Malaysia wafite miliyari 43 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimugira umwami wa mbere ukize mu isi kurenza abandi, akanaba n'umuherwe wa mbere mu isi ubayeho mu buzima bwifuzwa na buri wese mu isi hose. Nibyo uyu mwami ntabwo ari we muntu wa mbere ukize mu isi, ariko mu bakire guhera kuri Elon Musk ukamanuka ukageza kuri wowe ukurikiye kino kiganiro, uyu niwe muntu wa mbere ubayeho mu buzima twese twifuza kubamo, kuko ameze nk'uwadutanze muri rya juru Mesiya yavuze ko yagiye kudutegurira, kugeza no ko ukimubona bwa mbere uhita umubonamo amafaranga arimo ibyishimo byinshi, kuko ubuzima bwe bwuzuye amazahabu na za diyama. Ni umugabo w'imyaka 67 ufite imodoka zirenga 300 zo mu moko agiye atandukanye, ariko ahenze cyane, harimo n'imodoka imwe yahawemo impano na Adolf Hitler, akanagira ubutaka buhagaze miliyari 4 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Singapore, akagira abagore 4, wongeye yuko anafite indege ze bwite private jet zirenga 38 n'ibindi byinshi cyane bihenze nk'amazu y'agatangaza mu mijyi itandukanye ikomeye cyane mu isi, cyane cyane nk'iyo muri Malaysia. Mbega uyu mugabo ntasanzwe. Muri iki kiganiro rero turarebera hamwe amwe mu mabanga yihishe inyuma y'umugabo ufatwa nk'uwa mbere mu isi ubayeho mu buzima twese twifuza kubamo. Dutembera nimwe mu mitungo ye n'uburyo yibayemo, uburyo abayeho ubuzima bwe bwa buri munsi. Ubundi uyu ni muntu ki? Ibi yabigeze hate mu buhe buryo? Ni iki twamwigiraho mu by'ukuri? Muhaye ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Uyu mugabo ureba ujejeta zahabu umubiri wose, amazina nyakuri ni Sultan Ibrahim Iskandar, umwami wa 16 utegetse Malaysia binyuze mu ihinduranya ry'abami, aho muri Malaysia buri myaka 5 batora umwami, ariko agatorwa n'abategetsi 9 bahagarariye abandi mu gihugu cyose. Ukimubona wagira ngo niwe muntu wa mbere utunze amafaranga menshi mu isi hose, ariko waba yibeshye cyane, kuko nubwo ajejeta amafaranga kurenza undi wari wese mu isi, ubyumve neza ko kuri miliyari 43 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atunze ku giti cye zitamwemera no kuba ku rutonde rw'abaherwe 50 ba mbere mu isi. Ndetse siwe mutegetsi utunze menshi, kuko Putin watunze miliyari zirenga 200 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko uyu mwami atari nawe muntu wa mbere ukize kurenza abandi bose muri Aziya, kuko nubwo atunze amafaranga menshi sayarusha Mukesh Ambani wo mu Buhinde. Icyakora we icyo arusha abandi ni uko akunda kurya amafaranga atunze akayishimamo mu buryo bushoboka bwose, ku buryo ukimubona umubonamo urufite.
uyu yavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 mu 1958 avukira mu majyepfo ya Malaysia, akaba yarambaye umwambaro uhenze kurenza indi yose muri Malaysia ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 mu 2023 ubwo yatorerwaga kuba umwami atuye n'abahagarariye imiryango mikuru muri iki gihugu. Akaba umuherwe ariko wahoze ari n'umusirikare kuva mu 1977. Aho imwe mu myitozo ya gisirikare rero yagiye yihererwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akayihabwa n'abasirikare badasanzwe b'abanyamerika mu itsinda rya Special Force. Muri kamere y'uyu mugabo yikundira imodoka, yaba kuzigendamo no kuzitunga, ariko agakunda izihenze gusa, ndetse ni nawe mutegetsi wenyine ufite moto agendaho mu bihe bimwe na bimwe. Ibi n'abategetsi n'abaherwe bagenzi be badatinyuka kuba bakora, kugenda kuri moto. We rero nyuma yo kubikora aranabifotora akabicisha ku mbuga nkoranyambaga ze zikurikirwa n'ababarirwa muri za miliyoni. Uyu mugabo atunze imodoka 300 zose hamwe, harimo izo mu bwoko bwa Ferrari nka Testarossa yo mu 1980 n'ama Rolls Royce menshi cyane, n'izindi modoka nyinshi zirimo na za modoka nini cyane zikorera imizigo. Kandi izi modoka zose zihuriye ku kugira plaque imwe gusa. Ubyumve neza ko izi zose ziba zanditseho Tunku Mankota Johar. Ijambo ryo mu kirimi cy'iwabo risobanura nk'igikomangoma cyambaye ikamba cya Johor mu majyepfo ya Malaysia. Aha n'ubundi hakaba ku ivuko. Igitangaje kurushaho nuko atunze zimwe mu modoka zo mu myaka ya kera cyane nka Mercedes Benz yo mu 1936 yahoze itunzwe na Adolf Hitler, ari nawe wayihayemo impano sogokuru w'uyu mwami. Ahubwo icyo gihe Hitler yatangizaga intambara i Burayi no muri Aziya, yari afite ubwoba bwo kuzahurira na sogokuru w'uyu mwami ku rugamba, maze ahitamo kumwigiraho inshuti amwohereza kano kamodoka. Si ibyo gusa kuko uyu mugabo anatunze amamoto menshi cyane, yose afite ubwiza butagira ingano, kandi yose yihariye mu buryo bugaragara inyuma kuko agiye atatse imitako myiza cyane. Aya mamoto yose ureba sayo kugira ngo ajye agendwaho n'abashinzwe umutekano we nk'uko abandi bategetsi cyangwa abaherwe bo mu isi babigenza, ahubwo we iyo bibaye ngombwa agenda kuri imwe muri izi moto, byanaba ngombwa akagenda yitwaye kuri iyo moto. Ubyumve neza ko uyu mujejeta franga afite impushya zo gutwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo n'uruhushya rwo gutwara gari ya moshi ubusanzwe itisukirwa na buri umwe ari we wese mu isi. Ningubwira ko uyu mugabo adasanzwe, ubyumve neza koko adasanzwe kuko atunze indege ze bwite private jet 38 yifashisha mu ngendo zigiye zitandukanye, kandi zose zihenze cyane, zikaba zishashagirana kuko zitatse imitako y'amazahabu gusa. Mu ndege atunze harimo 3 zo mu bwoko bwa Gulfstream, zimwe zigendwamo n'abastari bakomeye ku rwego mpuzamahanga nka Cristiano Ronaldo cyangwa Lionel Messi. Akagiramo za Boeing 737 zimwe zitwara abategetsi n'abakuru b'ibihugu mu ngendo zambukiranya imipaka. Ubyumve neza ko uyu muherwe arusha ubwinshi bw'indege amasosiyete menshi akora ingendo z'ikirere ziganjemo izo ku mugabane wa Afurika nka Rwanda yayinaha kuko ifite indege 14 gusa, mu gihe uyu we afite indege 38. Aho indege rero aba yicayemo ibiparitse iba yigaragaza cyane rwose kuko bishashagirana, akanakirwa n'imodoka nziza nazo nyinshi ku rwego rurenze urwo uri gutekereza muri aka kanya, kuko uyu mugabo nta giciriritse cyangwa igisa nkacyo cyamugeraho. Kimwe mu bindi bintu bihenze cyane kurusha ibindi uyu mugabo atunze harimo n'inyubako abamo, ahanini igizwe n'imitako ikoze muri zahabu izwi nka Istana Bukit Serena, igaragara mu buryo bushashagirana cyane kandi kagira imbere hameze nko mu ijuru nubwo tutarahagera. Ikagira amarembo agaragara mu ishusho ry'ikamba ry'umwami riri muri metero 34 uturutse ku butaka, byerekana ko iyi nzu atari inzu isanzwe nk'izindi, ahubwo ari ingoro y'umwami. Akanagira igisirikare cye bwite kirinda umutekano we, umuryango we n'ibikorwa bye. Igisirikare kizwi nka Royal Johor Military Force akenshi ikunze kugaragara iruhande rwe. Aba bakaba bambaye nk'abajenerali bakomeye. Bwana Ibrahim Iskandar ni umugabo ukunda gusangira ibyo kurya n'umuryango we buri joro. Ubwe ku giti cye atunze ubutaka bunini cyane muri Thailand, akanagira imitungo irenga 17,000 muri Bangkok. Bita binumvikanisha yuko imyinshi muri iyi mitungo atunze ari amazu maremare ahenze muri uyu mujyi wa Bangkok, kuko nanze iciriritse igigera muri uyu mujyi, kuko uyu ari umwe mu mijyi ya mbere y'icyerekezo igaragara neza mu isi kandi ihenze cyane. Ibaza ariko gutunga amazu 17,000 mu gihugu kimwe. Uyu si umugabo ugura inzu imwe gusa bikarangirira aho, ahubwo we agura igice kinini cy'umujyi wose kikaba icye bwite. Ntabwo birangirira aho kuko anafite amato arenga 52 yose agaragara neza inyuma ndetse n'imbere, ahenze ndetse agiye atatseho amazahabu ndetse n'amadiyama ajya nifashisha mu birori by'ibwami ndetse no mu butembere bw'abakomoka ibwami.
uyu mwami yasezeranye n'abagore 4 kandi buri umwe wese yagendaga amukorera ubukwe buhagaze za miliyari kandi bugakoreshwamo ibihenze gusa. Mbere yuko aba umwami ngo yambara ikamba rihenze kurenza andi yose muri iki gihugu, yabanje kuba igikomangoma gikuru kuva mu 2010 ayobora leta ya Johor ituwe n'abarenga miliyoni 4, ikaba leta ya kabiri ituwe n'abantu benshi muri Malaysia. Avuga kuri Sultan Iskandar Ismail nawe wahoze ayobora iyi leta mu bihe bitatu bigiye bitandukanye na nyina Josephine Ruby Trevor w'Umwongereza, ndetse abaje ko batandukana nyuma y'imyaka 6 gusa bamaze kuba bashakana, umugore yisubirira mu Bwongereza. Nkuko twabivuze mu kanya kashize, yagiye akorera imyitozo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahabwaga imyitozo ikarishye cyane kugeza nubwo yabaye umwe mu bagize team ya Navy SEAL Team 6 mu itsinda rirwanira mu kirere, dore ko ari umuhanga cyane mu gutwara akajugujugu z'urugamba, akaba pilote mwiza w'indege z'indwanyi fighter jet. Ni umugabo ukunda kumarana umwanya munini n'abana be, yewe na bimwe mu bikorwa bye akunze gukora aba ari kumwe n'umuhungu we mukuru akunda cyane witwa Tankar Ismail, aho nawe akenshi aba yambitswe imyenda ya gisirikare nka se. Iyo Sultan Ibrahim adawugiye mu nshingano ze zo kuyobora, akenshi aba yibereye muri business ze akora ku ruhande, cyane ko akunda gushora imari mu makampani yigenga ndetse anakora ibijyanye n'imiturire real estate. Ibi bihabanye nuko amabwiriza ya Malaysia abivuga, ndetse anateganya kuko umwami batagomba kugira ibindi bikorwa akora ku ruhande bijyanye na business. Ibi n'abategetsi bari munsi batabona neza na gato. Ubyumvereza ko uyu mwami mu minsi yashize yashoye miliyoni 588 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu isosiyete y'itumanaho muri iki gihugu izwi nka Mobile, akagiramo imigabane ingana na 24%, ndetse akagira 40% muri kampani ya Mahoran Energy Gateway ikora ibijyanye n'ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi bw'amavuta mu gace ka Johor, akagira ubutaka buhagaze miliyari 4 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho muri Singapore, akanagira ibikorwa bikiri kubakwa mu gace ka Manhattan bihagaze miliyari nyinshi mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega uyu mugabo ikintu cya mbere ashoboye kurenza ibindi byose ni ugutumbagiza umubare w'amafaranga ye atunze kuri banki. Ibuka kudi igitekerezo cyawe ku buryo wakiriye kino kiganiro cya none ubinyujije muri comment. Niba ukunda ibyo nkora, ibuka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho buta.